Mayam Krumzare to Nimbir Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Lokchari Ngarang March ki Tarik Mariga Ayukta Imphal Jiribam Lambi National Highway number 37 gi kugi Nung Dalal area hai na khanariba natraga haribi area se dalai ba thonga ma khangni thong sisu Nung Dalal thong haira ka sadum khana ba chara thong natraga kugi Bailey bridge ma khangni hariba bridge asi ngarang pulap oina tekre tekpi maram si Jiribam Lomdagi FCI gi cheng puraga tholokpa truck ama loaded truck ama hariba thong sida thaujalku matamda thong sina maya yorokpada pulap oina gari se ka konana makhada ontha khibani thong si mamang da su mamang jahi November gi tang tarahum doida amuk nakal nama truck ama lak truck tu madu gi matamdra cement puraga lak truck ni madu nakal nama yelom da cheptharaga makhada ta khibani matamdra thong si khara makhai yelom da cheptharaga lai khibani tu khara chemjalaga satok jasin dum taunaraka laibani adu how ki numit kharani asida hairi ba thong si semjin sajan bagi thabak pahe ka dore haiduna chalhan da bagi mong su ku passenger sing na satok chin taw matamda makhoi khong na lalhan ba aduga gari du khaktamak oina koi passenger yaw na chalhan bana chingba duga mal yaw ba gari sing pot yaw ba gari sing chalhan da bagi pausu adumakti leri adu bataseng na real picture se karino aduga thong si kari ga damakta tek ribna mamang jahi gi November gi tarik 32 da already one side lop tawduna tek raba dum laba thong asi hoju phawning thina semjalaga leitribi se karigno ngasi na pulap oina tek re why Nung Dalal gi thong collapse type of question sini aduga hairi ba question asi gi matang da kharane no gam si impact news ki studio length lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiri ba oja Dr. Rk Ranjan ni ham to Ranjan Butaram Lokchari, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Manipur University ki Department of Economics ki Assistant Professor Dr. Chinglen Maisnam ni oja Chinglen Butaram Lokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us Manipur Mail ki Executive Editor oja N Ibungochoubi ni oja Ibungochoubi Butaram Lokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question se oja Ranjan da lakchari oja hairi ba thong si November ki tarik 32 da amulak ti ure maduda di pulap ne tek punate nam cheptha gi bhai tare adubu maduda su gari du makha da onda ki ar handa kisna gari ne thong ne pulap makha ra jakhe bani thong gi nakal ani makta torban ani makta gi ma se phaga da ba machang me am da phabang am da bagi konthara ga thong si pulap ne chakre marab da handa ti thong si lam da sungya mag yaro habagi mong da ni anoba sem dragadi adu matam kyam kuina changa da habi tongan ba wafam lere adubu mamang jahi gi thong si tek ka da tha ma gi mamang do October ge tang 32 da Barak thong amadi makru thong hariba thong anisi masi Bailey bridge oina leri se masi RCC bridge cemented bridge on to ni haidana chief minister na masi gi bhumi puja ga tawdana adi masi gi laisa lat pa haidana masi pangthokre madu December loikhiba chahi gi 2007 gi December phaw bada saba loisangani haidana chief minister phongdo khiba lei adu hariba thong anisi ngasi phaw ba kemda semgatri cement ki khara senggot pa ko gi pillar haigar pati ure adu kemda semdri ha tare adu madu gi thamagi matungda te khiba thongdo hojik phawba ngasi na pulap oin tek thare why nung dalal gi bridge da koina mieng amta changi dribe se karino information le gibza la kari damta ti en khan be kari habini kaino ne thongsi Imphal Jiri road si hek hangdokpa adwai dagi saraga leiba yamna karani kuiraba thong amani aduga masi mamangi December November da tekpa dwai samag adum adu satli khoi adu satpa yadadana Sibilong dagi haidaraga railway gi tunnel ahum phawraga isu dum chale ebako then halakwadadi madu kitang chungkhalaga light vehicles sings di lalanara ko adum lala eb da handak su ai kuidriye nahan tarik 19 si chapani February gi then second tarik chida halakpani other le hori bus system si thong macha khoi gi yadaba thong se masidadi only light vehicle khaktam glanbi u masi semba saba loidri baudi haibase koi Manipur government gi instruction nei aduga truck achauba heavy load tawsina asomna kanda koiraga kuning technique leiri se nung dolan gi se aduga koiraga nong churaga di yaro ko dry season sida lok tu da lalaga chatpane ba adu karmai tawdana thong yadraba adugi heavy load chalhandraba thong sida karmai tawdana truck si thaujaluri no haibse masi khoi su tabada nga eba ko aduga tasengbadi Manipur government na thong si yadre masi repairing tawna ba hojik ki ngahak all the private stations de koi swai da tawna te mayam khangi dungai Kolkata da ayam tawna nearest Kolkata ne khoi gi Bailey bridge gi oro suspension bridge gi oro sigi tawri ba mayam se masi gi private stations di Kolkata da tawu ngak ne masak mayam se adu madu even shifting or transportation khoi gi leiri ba fiwam sida transportation tawda numi kyani changani ko kone sti mayam dum khangi ba pot ni adu gumbagi semna bagi preparation horak pada technique khara ma lifeline si tat dana ba passenger si disturb tawdana ba
मसी रेगुलेट तौर तम तम लालहन बनेबो मसी खंगदब नते सेमनब प्रिपेयर तौदब नते तौरी बनेबो तौना अखोई गिसे हाइबददी नुंगाइतबा समटाइम्स थोंगसी सोले ममांग द टेकरे सि खंगना heavy loaded ado karigi thoujel luri no haibagi question nama akhoi gi puning da phawe ko asona ka da koina satri du maram karigi no nahan mak akhoi lagmu tam da chowo truck sing che amamam toroga in queue basis da lal ho bone ado garang nahan si karmaina nungdang thoujen bra karam kan thoujen ge mi leitra kan thoujen bra du madi khangdre hojik picture mayam ulla kan da koisu ure sini hojik leiri se adu ga sai panbi ki ba akhoi na maruina national highway imphal jiribam si hoi ekoi party go in election da koi na people's the promise to give ani madu 2016 gi early part gi masi RCC on na ba maru na major breeze ani se to bani ado hojik makru gi ga du di koi rasu salaga khangbi gani makru gi ga di almost in progress hojik platform haibol hoi hora bani ado whereas barakiti ado December gi target ne chief minister law thoki basi we bhumi puja na traga laisa lat pa hana ko gi October gi tarik tara ni thoi da pang thoki basi chief minister ma sa yorga madu do phondu ki basi December 2017 gi loy phau basi da hari ba thong ani simiam da khosin rakne habi wapam phondu ki ba lai ki RCC construction da within 3-4 months da di khara di adum keno to gani okay ado ai sai hai do all materials sing say koi the source na te amta mapan lai pusalaga su ngatni even the sinmi si baw mapan lai pusala su bani na hoi political momentum ta koi na thuna loigani hairam badi ai adu masi in practice khara di adu matam samga pone okay matam changba pone adu marak sida cherak sida janu su takpiri han tarik kuni pan chaluba tarik ani da lakpa matam du da masi gari pot haidi mi arum basat pa yata bani na light oina passenger phabo khong na sera laga gari du dang lan bagi wapam ma thambiri adu arum baduna ko gi chingi mapan da ko irga sat pa sai lok tu kum tharaga sat pa gi wapam di leiri adu marak sida ko gi press note ama hatare superintendent of police jiri bam ge ma masi koi press tadi media tadi phangmana te koi organization oina masi web ko gi social networking site sing sida WhatsApp amadi Facebook di amkana circulate over press note have tare SP jiri bam na thadok pa press note ni kari tarik ta thadok khibna have di tha di adu ngarang thong tek pa numit ki tarik mari si masida gi hairi ba thong si sem ba hogani marmaduna masida gari changbi ganu have gi press note amadi thomi adu press note si koi masi address story bana all editors and correspondents of electronic and print media in Manipur da leiba electronic media and print media khudima ki editors ta pibna have ne to akhoi da sum notification job da yorok da na koina miyam da sum si khang bagi matam dilai khiri da masi sum makhal gi chiem thok lai si kari gi no have gi wapam amadi chawn lai okay okay wapam ma chawn lai ri adu bo swai si da tarik mari khata gi specifically thok haidi thong si tek pon me si da smaina gari thong ji sem gani have gi chiem la pani da su question amadi lai ri all right adu bai uja Chinglen Maisnam lak chi uja smaina khoi thong ti si thong si yam akui bat ari ba thong si thong ni to masi sem ga mu chatpa sem ga mu set pa gi mong da leiba aduga hari ba belly bridge hari ba thong makhal si British ki ko gi military warfare da yam sagan ba makhal gi thong makhala mane adona hoju phaba Manipur da di masi gi thong sina maru national highway number 37 da leiri maru swai da question licensing asing mak transporters and trucks drivers council gi press me da ma pangtho gi press me sida hari ba thong si lambi phajana sembi hari ba national highway number 37 si lambi phajana semgar pa taraga su thong amuk leitaba maramuduna hai lerga thang leira hai litabi film da lere intentionally hari ba national highway number 37 se use tawdana bagi policy gumba leira bra have gi question ga su lai kari have news thaning basi ko gi hojik si miyam da ko gi achauba slogan hai tare mayam na hojik yam tanari ba slogan amadi one nation one election adagi one nation the one tax, one nation, one market. Adana koi one nation or gadi koi nation highway singcha. Masisu koi one highway do ending em. Atek pa koi second world war gi thong mayam do adu punjal laga ek is the koi thengnga mo. Ek is the koi ne theng duri si choba koi gi asin gi lebak sing maroi na China ne. Ana China na hojik koi gi obor gi khutang da mana obor di koi gi one belt one road haris. Maisa thador paisa si kaya am thada gadi bu akoi $8 trillion ne ba $8 trillion aduna hojik si koina world si dominate tor kaduri se military might na tab through infrastructure particularly koi si connectivity ki khutang da machine dominate tor pagi phiba ma la avne aduna hojik akoi Arunachal Pradesh da hojik sarkar na ming changi ba sumaina
कोई मणिपुर दसु चंगबा म चंगे अरुणाचल की दमतदी कोई 140 ब्रिजेस अदुसु वर्ल्ड क्लास के मदु कोई सानबगी पांदम थंबा दे सिक्किम दना कोई 40 ब्रिजेस सानबगी पांदम थंबीबा सुमाइना कोई मणिपुर दसु कोई वर्ल्ड क्लास की अदुगुंबा थोंग अदुगुंबा लंबी मरुन कोई हाईवे दा लेरिबा सिंगसे मसी तंगाई फदबा अम लेब अदुना कोइनो जिक एक इस थेंगनगदोरिबा अदगी कोई चाइना थेंगनगदोरिबा एशियन थेंगनगदोरिसे मसी कोई भाषण न थेंगनबा यारोयबा सिदि एक्शन न थेंगनबा चंगे एक्शन जे मतम लौबा यारोय मतम लौबा यारोयदी कोई थोंगुंबा लंबीगुंबा सिदि चाइना केस हारगदी समुद्र मथक्ता सांग्रबा थोंग साबसी कोई 3 months तक लोइसलिने अनु सिदि कोई सिदा खनजरबदु हाइनरिसिनी कोई लान मनुंगदा साबदु लान मनुंगदा खुदक्ता कोई ngasi ayub ading ngasi nudang ahing mada 24 hours ki manungda sagadabadu suspension koi bridge gumba adugum mayam do koi di highways de leire aduna size da koina koi blame game haide koi center da taina bana taba state da taina bana taba ani maksina koi kok jungchenarga with the help of the experts aduga magi local gi leijariba stakeholders mayam siga pulakanda koi size da koi mieng changba ma change aduna koi safety gi matangda adigi amana koi maintenance ki matangda ai khara mung thamningbamna ihanan ba hojiki thabakti hoji accident si thoe si accident en lawra se ma accident thoe thong si te adu gari si koi makha da ta sankre adu laiba gari si samjamba gari na te koi miyam gi cheng puraiba cheng chak puraiba dumba FCI gi ne haina tai chumamaga di ko subject to correction madu purai maduna sumambo orgadi man lai si live in a date ne man thoris anyway madu koi lana to gra chumna to gra hadi ko na kangadamni aduna hairi bus da ihanan ba thabakti koi magi safety ga mari lena bada hojiki lairiba film se da koi mateng pibasi ma ham darkar lai so koi prema khandu se koi gi arunachal pradesh ki chief minister se masina koi gi mamangi august ki thada makoi du koi thong tection dana koi gari ma ta dana angang mayam sokhi yam koi gi yam kana thina sokpati yaudi du bo angang kuri thoigo kuni thoi gum bai sok pran kala ada hari ba angang kuni thoi soe khoi gi thong tek tana hai bi pause ta bada chief minister na yana na kai to ge da khudak ta kainda thinda balai tana khudak ta kai to ge da khoi gi aircraft carrier sing koi even Indian Air Force sinarga koi mafam tu da gi por aga koi gi dibugar gi koi hospital da por aga layenge adigi amana khudak ta koi gi immediate oina koi gi relief measures khudak ta thadok kadam ni hai adi mogi tangai phedaba madu da sangwa paisa singse madu thinda ba tawdana release tawgadami haina ma tawre adigi amana kamai to geda koi gi masigi inquiry ma committee ma khudak da semdana madu karana lamba no kai to bulo haibido sumna ge kone sagat pasi nataba madu koi semdana tawe sumaina koi manipur gi su koi gi honorable chief minister hai tare masina haiba thabak si ai hojiki oina di tawani ramdi national highway si hanadigi thaina digi hona masi issue mo orga dum lakpa ade praman bihum oidina dum leira basi gi highway any se aduna hojiki ahan bagi measure si di koi gi hariba koi gi district administration da khudak ta koi gi makoi da advice to ba just like koi prema khanduna to sumaina adu relief measure tuna pibidana sok iba masida koi gi diversing handamen so hariba mayam du kamdu ri ge hadu koi yengjan biba makoi da mating pibiba adu inquiry du di madu ko lonin dum to bi aiba sima ai hana thamjani ge adu ga amana koi safety gi wa har pasida da koi gi safety road safety se maru oi road safety ya maru hai di koi mamangi chahi 2017 da koi India da myoi lakh amaga lising nifu teruk ki changji si aduga accident na around koi chahi da thoi India da thoi se average chawna lakh manga gum se dum thoi ayam badi masi national highway da thoi national highway da thoi adu masida koi hoi driver sing ki mai fault na to busi yawi adu ayam na koi parliament ki koi standing committee magi man mu yengjan ma matam da di road se amna vulnerable oiba adi thong jing jam da weak oiba all oiba ai matam ga suna da ba aduga laiba gari gi masing ji hengalakpa adigi load chi kan kan ba akoi gi haidi arum ba akoi gi load sing je loaded truck sing chi map je jasalakpa sina marum oidna to busi yawi aduna koi vulnerable oiba koi road sing aduga bridges sing masi yengjanan na bagi koi road safety gi magi board sing state level da aduga national gi level da masi same dana nikti jane yengjan bagi tangai phede basima moi recommend taw aduga road safety gi oina India da yam lai bacteria sina koi thadari ba investments ha masi yam pick pa road safety da koi thadari si around 0.4% ka mamagi 2017-18 ki budget ta 0.4% ka thadai masi around 250 crores mo erong badra adu in case of say koi gi United States of America makoi dedi 5% ja masi road safety ki oin tham around $8 billion kumba adigi say koi maintenance samsung repairing ki wa lakpa matam da 48% of the
कोई बजट से अराउंड $20 billion से मोसे कोई रोड की रिपेयरिंग अमसुंग मेंटेनेंस की थम द इंडिया दन लाइक थ्रीदना मसी 5% के ओइबा अदु जी कोई हंद की 2018-19 की सेन खंजबदा अराउंड 71 crores kumba 1000 crores kumba oirangani khale sigi manung da around 5% kumba dang repairing ga aduga sigi maintenance ka ki khae adu repairing ga maintenance ki paisa si yam pik pasina apun bagi budget ki woni yenga di 5% kumba ne pik man basina kai doge da khudak ta khogi sigi immediate ri khogi masi repair to ba maintenance to bagi problem ji hekta leba adu koi budget si jo aso issue mane ana masai da koina खरंगे कोई स्टेट अमसुंग सेंटर नहीं मना मसी अमन अमदा अखोगी एजेंसी अमदा ब्लेम गेम नत्रगना अमदा तौबुदु नतब मसी कोक चुंसिनरगा करी तौगदि हाबगी प्रिपरेशन दो आई तौबम तो एंखल ओके कोक चुंसिनरगा करी तौबु याबगे हाबदु तौबु या हाबनी अदुबु ममांगी अखोगी इलेक्शन ममांगदा असेंबली की मिखल ममांगदा डिसेंबर के तारीख 13 दा अखोगी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ना लुपा अखोगी करोड़ लिसिंग कुनिथोई की पैकेज से कोई मणिपुर की तोगान तोगान बा हाईवे सिंगी इम्फाल जिरिबम हाईवे सु यावना सेमजन बगी यावखरे मधु पैसा काइथोखिब लेरे मधु द हारिबा मक्रू थोंग अमदी बराक थोंग सिसु मसी चंखटपगी सु आरसीसी थोंग चनबई सु यावखिबनी अदुबो अतोप थोंग सिंग से करिगी यावद्रिबनो हाबी क्वेश्चन दुमदी अदमक लेरी हारिबा नेशनल हाईवे नंबर 37 से लंबी फबा खतन यारोइदोरी मसिदा थोंग मयाम लेबने हारिबा थोंग मयाम सिसु आरसीसी लोइन ऑन थोक तारगदी बेली ब्रिज ता चारा थोंग चटप तारगदी अदमक तोइन तोइना गाड़ी लोक तो ऑनधबगी पाउसिमदे अदुम लेइदोरी हाइबगी वाफमदुनी पतांगसिदा आई ओजा इबोचबद लाचनगिसी हाइरिबा थोंगसे ममांगदसु खोगी मणिपुर हाई कोर्ट की टीम मना चलगा येंगु मतम त कंडीशन जाम फतन लेरम मरमदन मखोइन हाला मतुंग फोंदोखिबसी अखोगी जिरिब इम्फाल जिरिबम लंबी से हाईवे हैना हाइबसी नेशनल हाईवे गन हाइबसी मिसनोमर मोरे ममिंगा लेरि पोतो चानदि हाइबगी वाफम लाई मरमदन ngasi थोंगते सिसु मसगी याम चाउबा क्लासिक एग्जांपल अमनी ममिंगा लंबी से चानद्रे हाइबगी मिसनोमर मोरे हाइबगी करी हाइबनी जी अखोइना सुम निंगसिंगबदा अखोइगी मणिपुर की हिस्ट्री दा अखोइगी हाईवे कनेक्टिविटी से सुम येंग तारगदी अखोइगी मणिपुर की हाना लेरमिबा अखोइगी किंगडम से 1891 दा हाउ वी लॉस्ट द ब्रिटिश एम्पायर अखोइना अनफॉर्चुनेटली अखोइगी कनो दा 1891 दा क्विंटन अदरगी कर्नल स्किन एग्जीक्यूट तौखरबा मतुंग दा ब्रिटिश आर्मी ना कदोमदगी अटैक तौरी हाइबसे देयर आर ओनली 3 हाईवेज सिदगी अखोइगी तमु इम्फाल सिलचर इम्फाल कोहिमा इम्फाल दिस वे द 3 मेजर हाईवेज through which we were attacked. I would the Manipur ki quite significant noiba connecting line hai baze masigi ahum ne hai baze se koi gi hane drakasu amato drakasu bi amun khangba mane adu fortunately koi mau da gin imphal bhabu lai basi da major yam chawba turen laitaba se ba kano da gina tamu da gina traka khoina more da gi imphal jorok pa yam chawba koi gi turen thengadaba tawdu khoina silchar gi lambi tamelung da leri base koi gi irang haireng khalone irang hai base koi gi hujik yam na mile oiba winter da di say for example ai nahan tarik kun si thong hi lanjerui akoi gi tamenglong yawu matam da there are 3 possible ways akoi na khongchang dagi changba ma which is 143 kilometers aduga akoi na angang muringai dagi kangchup tamenglong keti road hairiba se kangchup dagi na tamenglong phawuse it is only 74 kilometers adu utar gadi imphal dagi na tamenglong phawuse headquarter phawuse it is the only headquarter of a district in Manipur where you cannot come back the same day Manipur da hainari se adu kuira phawba Manipur da lariba se chingi handaki district khadok na khijingai da Tamenglong haiba district sidan ye khoina chalurga mohalak pangam dabse adu khongchang dagi changaga 143 kilometer adubu imphal kangchup oktagi chalaga kangchup tagi na Tamenglong yawa phawbasi only 73 kilometer ne haibadi handara kadori bise imphal dagi na kangchup phawbasi only 17 kilometer ne only 18 kilometer ne akoi masi milestone se adum lerame haibadi Pradesh ki matamda akoi angang oringa sum school college saminga de khongna chale ai ngarang tarik kunda amuk chacharubane khongchang haidana somgi lambi do Maruti 800 alto na thauba yabra hana koi am chacharubane same bridge rum lale halak padana khongchang gum da hale madugi mamang da ai karigum amtang cartoon reserve monam ta haijage akoi timmi tim mama akoi mi car nipan taruga khoi handak north east ki December ki tarikh 13 ga nipan da north east ki car rally ma chale yana na chapse koi sidagi silchar bhau chale silchar dagi na akoi aizol chale aizol dagi silchar amuk halaga silchar dagi amuk agartala dagi shillong dagi itanagar dagi pungulwa dagi koi tarikh 19 da hale we had a very intensive look at how the highways are being constructed in different neighboring states including bridges aduda koina Brahmaputra se anirag lale Brahmaputra se ahan bada lambi thong ani lale akoi gi sida haijen ningi bidi akoi gi Manipur da leiriba akoi gi think tank haigadi akoi engineer mayam ko akoi gi politicians mayam
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯃꯥꯔꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ engineers build nations ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ politicians don't build nations ꯍꯥꯏꯕꯤ it is a contradictory statement engineering ꯍꯥꯏꯕ engineer ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ build ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ nation build ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ statement ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 2014ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ second world warꯒꯤ commemorationꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯏ 104 ꯀꯧꯏ 104 ꯊꯣꯡ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ it was just mind blowing ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 104 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ 104ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯜ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ 104 ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏꯜ ꯃꯊꯪ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯊꯣꯡ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯊꯣꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ even ꯃꯥꯒꯤ architectural design ꯃꯥꯒꯤ facets ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ it reflects the image of what a thinking person is of those time ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ engineers ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯅꯤ and why not in our own state ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯡ ꯇꯦꯛꯏ ꯇꯦꯛꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯤ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ we want to re-emphasize, we want to re-invite a new thinking as to why akhoi engineer lady myam chininaw myam sin kok chungchundara matamda manipur sing asai khoi professor Chinglen na haibi griba ko id one election one country one nation one highway kan highways I think it is too late now but still too late hanu thadok pa yade yadraga su akhoi hojik se akhoi irang ji hojik khudam on harabada si timing nung lari basi akhoi monsoon season nong tabda yam wild ne हाइबदी मागी मैसिव फ्लड नेबको मसे तुम खंगना लेरबने तौदबु ब्रह्मपुत्र थोंगसारी समुद्र थोंगसारी मनुंग सारी को अदो द ओनली वे टू कनेक्ट मणिपुर थ्रू दिस मेजर 3 हाईवेज अदो इप्तारगदी आइसुम खंजबददी हौजिक टाइम इज स्टिल देयर अइना सुम निंजिंगबददी अखोगी एआर बालुगी मतम अमै गवर्नमेंट 18000 crore लाए and covered up I read in the newspapers ko masida yaudabra share manai manade political thinking adagi somda kanogi अखोगी नागा मूवमेंट अदुगी करिकरा political implication mayam di yamna journalist mayam na dagi scholar mayam na they interpret in different ways hojik haibagi thong te bagi pot heli hende haibagi wa sumana tabida the need of the hours to identify where we should have mega structures aduga hojik amtaga yengbiyo hojik akhoi Tamenglong none somda laiba akhoi railways gi laiba infrastructure je akhoina mangda phawba mangmuda ba structure ne hojik lai se the kind of structures that is coming up to connect Manipur to the rest of the country by railways live magi tunnel live highest ogidori mayam se magi dynamics of liquid magi paisa thadari mayam si khalluragadi maje akoina mangna bhawa mangudabne ba adu eba targadi haujiki akoigi Imphal the Gina Jiribam, Paubugi, Chilcha, Chatpugi, Lambis, Lambi the Ampare. Some of the patches are very good call. Hang aside, Hajabun Kongsang Bokto with the Pungani Makai, and the Matama Pumari, some of the Hosikum Toviko, Marakta Kogi landslide of Wee patches Karale. The Udabu connecting point city, bridge neighbor. Laibak Tibamana, Hajuki, Manipurgi, bridge, Belly Bridge, Labor Sing Sisu. Traffic ta kitang late oiragadi akoi transport ta mayam legragadi queue is a kilometer mari mung sange haidi another you kill another 2 hours angai queue do mung ngaibada sondagi muk saba thomagi thaba lo taragadi I think the time the need of the hour is to identify the exact locations ko karam ba mafam da thong mega structures hadaba yadaba ke haibaje identify tawraga in matagi political mileage na taba adagi koigi differences na taba ko soina I think we should start. Okay, tawdabi adaba ngani habne to hoje koi railway su lakna bi tamta same sari 2019 ke target ni maduda ngamba ngam tabun tongan ba mane to by 2019 or 2020 masida hairiba railway tracks na Imphal phawba samnahan ki ba targadi koi national highway gi mathau tadre habagi wafam dul leigadu ribra na tragana koi ngasai hai gi ba national highway number 37 se adumak masi season apa yahandana bagi policy manba ma lambi farga su thong ya taba hana thong khaga yaram na lambi sung ya taba sum bagi condition se adumak lei bisi kari gino haidrong asi su TDC na
क्वेश्चन से हंगली ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स काउंसिल ना अद सो इसिदा करी हैबनी उजा लाक्से असी कइनोने साय कोइ इंगोबिनसु हाइरे कइनो चिंगलेनसु हाइरे मपान तो फजबदुदि वी ऑल नो कोइसु खंगे चले एक्सपोजर कोइसु तौरे खेनरी बसे अखोइ द सिदैता मनुंग सिदा स्टेट सिदा खेनबा याम लेयो होगी बसे ही कया से इम्फाल जिरिबाम रोड से सेम्बल होइते सादि सेमदेव करीगी सेमद्रि नो पैसा थाददबगिरा लेबर वाटपगिरा करीगिनो असी अखोइ कुपना यहंजनिंगेव ममांगी सरकारना थोंग सानबा लंबी सेमनबा तौसदा मखोइदा हैंडिकैप ओइग्रिसे अखोइगी सोशल सिस्टम खर लैरियो compensation की land acquisition की सीधा problems after problems money after monies हजिक सो even railway दा कोई की मरंग चिंग द तौरी सिने सुगुम्बा social issues unwanted हाई तारे खंगों दना कोई की land right resource right मायाम से मसीना कांगलुप अमगी right अदु fulfill तौगदरा नत्रग as a state as a whole सिगी in progress लाकदब से मसीदा support तौगदरा हाई बसे मसीने बा हुजिक मनपुर गवर्नमेंट द थेंगनरिबा डायलेमा से मामांगी गवर्नमेंट सो अदुने थेंगनरि से मरम अदुना थोंग साबगी बाराक मक्रुग साननबगी थोंग सि भौबा कुइगिद्री only 2016 दा land compensation से लोअर कान सारिने अदबाइन तौदना it's an every breeze along the national highway number 37 मसीगी थोंग साबम से हुजिक भौबा land acquisition से problem तौरग लेबो मदुना ने मनपुर गवर्नमेंट ना अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट ना पैसा थादर भौदा कोइना प्रोग्रेस लेबंग गमद्रि से there is some lacuna behind it and these are all social problems sina to honne engineer na to bonate public na to bonate only few groups of communities ki magi right to entertain to no hono bada koi lambi sida do sa ta ya aduga maslista koi ki ngasai ingo binus ibu so binus pan gi badune western side sida cheli ba torrential all are torrential koi ki irang oigera irang chu mile na te ko yam torrential ni then barak then magi masa makru si yamna highly torrential oiba adugumba turen hatuna irei kanba deep gorge the sen bang hatari adui mathakta western sector da leiriba khoi gi rock structure sing the ayam bana kari haigine unstable oiba aduga fault line leiba mayam si gudai na haibagi mathau di ta de but asugumba factor mayam ama leiduna su अखोई अथुब मतमदा तौगदबनी हैबसे सिदि अखोई लेरिबा हुजिकी प्रेजेंट गवर्नमेंट असिगी सु इंटेंशन दि यारिंगै थुना लंबी से स्पीड अप तौबनेबा अदुना सुगुम्बा प्रॉब्लम लेबसिगी मरक्ता अखोई ngसाइगी तोंगान तोंगान बा संस्थान सिगना चेलहनदनबा तौरेगा हैबसिदि एनी गवर्नमेंट स्टेट सिगी एनी गवर्नमेंट अदुगुम वखल ai leigane se thajade aduga अखोगी ब्रिज सिंग से ब्रिज मैम मरुइना इरंग थोंगी ब्रिज अमा नत्रगा हुजिक ते इबा थोंजिमा नुंग दलान की थोंजिमा सु लेरे अदुगो अनि सिगी अखोगी बराक अमदि मक्रू अनि के मरक्ता लेरिबा थोंनि ते इसे अखोगी नुंग दलान से बराक मक्रू गदि सेम नगो आरसीसी मदसु बेली ब्रिज नतबा सेम नबगी मदुगी सेल तुमनो काय थोगे लेरे अदुबो इरंग थोंन चिंग नतगा ngasi ते इबा थोंन चिंग मसिसु बेली ब्रिज होइना दुमक लेगिदोरिब्रा मखोइ दि करम कांदा आरसीसी ओनगन हैवी क्वेश्चन दुन बेली ब्रिज होइना लोइ लेरोय हुजिकति अखोगी नेशनल हाईवे से डेवलप तोरपसिदा loinamok permanent structure da lakaduri ni sagi belly bridge is the only temporary measure ni for the last many years akoi leihidwa yambem to bira mag alignment ka amaga andaba saramba thong du dagi huji phobo hengatri baneba masi within 1 year sta madu sanagi loi ola loi du di it's not possible aduga masi high high dana khuna lingering to wa thengdabagi wasu natte aduga public is saying por ibedo याएबा पीडीएस की पोर्ट पोरकनी याम फजै पब्लिक की मियाम की चाक चेंग चाक पोर इबने मसी भौदा केयर लौदे हाइबदुदी मदु आई सरकार सिगिदि लैते मसाई हाइजै दो खुनिंग थेक्तु की टर्निंग द लोक द लालग चकदबदु करमाइ तौदना वीक वरबा ब्रिज दु थौजलुरि सि करिगिनो सिगी पोसे अकोइ as a karihani civilized society amagi citizen amorgadi madugi concept even the drivers madu lagadabi even the association adum hari ba thongse nungdalangi thongse mamangi november gi tarik 32 da tekro matung dagi adumak masi makhata na changhandra bara khogi chale milal hanba lale light vehicles somo tata gumba tractor gumba private vehicle masa di truck sing dilal handre truck sing dia somda koira adugi port adu leina adu ba asuk koira ba matam almost 5 months hai tare sida ai ngai su pan gre anything Manipur की लेरिबल लैंडलॉक सिदा रिपेयरिंग तौनना बा नत्रगा मागी
fabricated elements sing ado I quiz the amata late it has to be transported transported November to March almost more than 4 months hela 4 months the suoi oiro ado nong chu da timing atene oja the oiro di baram di keno the sidagi measurement si lauraga piraga company du da amuk magi testing tor kan da fabricate tor ka madu lower kan da amuk transport tor ka dori ne sanjen nong chaba da kyam kin sang gi mem khangidro khangogani ne ko sanjen nong se RCC haiba nate ba still do porous ari ne ba adu sangai festival hodore hedan khodak tan men mari mangadi resolution ki hoja adu di kai sahi kai matung da no adu haibio sahi kya no khoina sanjen thong lalak tab se 2-3 years wa mani ningjang bio 2-3 years ne khoina lalak tab se adu ki last ki sangai sida torundai da resolution ki wan adu di almost material sing thungara kan to bune ba material se khoi da dam to don le yes masai suggestion to ki ba du da maintenance ki damukta khoi scope khara hena thamaga thong sigi leriba structure se any part yarakta matam da immediately replace tawna ba adugum stock ta posi thamba adudi mathau tai masi koi advice to bam thoi soidna so haijeke aduga any part of the bridge nut amu wat matam da hujik dum theno ni bara ki hujik laliba thong ani do adu mayam urongani achobudu yadraga masa adu da dum lan mane adu da su yopi ye ni sing do mayam urga di tire se dum adu dum ho bane ba sigum ba mayam leiba se masi thok ta na widam ta sorok asi repairing to bugi construction to bugi assign to the company sing aduna any moment sugumba tholokani haragadi Manipur government ngaidraga su makoi already assigned to grabina asigubo parts se makoi na gari hani timely sector kanda thamakanda kudak to repairing to godabane okay sugumba asonba karadi lei se proper advice and warning pirakanda madu matung da mun thok to na to budi adu hojikti March thaso hore losangrani April matung dadi nong amuk chubo horokpadagi koi turen gi matai da haib tare ching gi manakta ko khuning thel om da ko re sali dusu amuk chat pe yaro suspension bridge te adi belly bridge te makara tara lerbani na madu dadi khong sulan basu yaro gari sulan ba yaro dori disconnected oi bi fem dani leidu se aduna tha mari manga gi mamang da November gi tarik tram de te khibu gi pochei du West Bengal lagi loerga lakta ga thu na masi changhat pe mathok tani khali adugo ojana takpi gi chahi ani muk air maga sengmat khiba sanjen thong si su kudak ta sengmat khiba taraga su kudak tu yam phajana sengmat khiba taraga su ngase dagi sahi ama hen na haiba tare sanjen thong da ngalamba bulb somta ngande swai sida yengsan de haiba gi question abadi yam chaun lare ngasi ngase mak sanjen thong gi bulb amta nganda bane mayam su chalaga dum nungdang da khangbirani on the November tram jage pratyam thonjara campaign is being taun lebi. Welcome back. Adon ingre basi manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manu huna da ngasi khana jarme basi National Highway number 37 Imphal Ziribam lambi ki yamna maru iba thong ama oiriba nung dalal thong hana khangna riba thong asi ngarang truck ama cheng puraga lakpada Ziribam dagi Imphal lom lakpada hariba truck sina hariba thong sira thojal ubdagi thong si mamang chahi dagi nabem ge tarik trom du dagi tiega leiba thong ni madur thojal ubdagi ngasi di thong si pulap oina turen manung da tag hai Maramodona Tongsi, Matam Kragi, and Tisana Yaruduri, Tongsi Karigam, the even having a question during a sea, Manuhuna, Jeremy, Matang questions, Ayuza, seeing the Lachi Jakugi, National Highway, Amagi, Highway, Amagi, from Topa, basic minimum requirement, Habataremadu, Kugi, Lady Highways, and Sita Maru in Imphal, Ziribam, quite much debated politically and socially. Adu Makalgi, Highway, Manedu Masi, how the improvement scope selate, Handak. Ano bagam melak pada lambi sanggot pagi National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na parak pada lambi si sanggot leha pagi karena nungai pagi pau di lai itu sumatik matekta ya do mayam jauh pagi information hujik sya tumak leri thong amu tekselak pani na hujik nongju panthaso mu yok sele maramaduna hana ti ega leiba thong sem na leiba to pungtek ti abani na masi pangkhat pa changkhat pada handa ki season se ma koi lambi si suggestion na like to have a question doni maramaduna basic minimum requirement as far as safety is concerned komai leri khambi पुनमक से नसागी जेहाजरी दो मांग दो सोगी बो रो होजिकी सिना सोई बो रो मदु आईडी कोई की होजिकी हेबिरिबा इंजीनियर सिंह की सोई बने दो मर तब कोई की सिटी पॉलिटिक्स ने डिसाइड तो बने नसी चाइना ना कोई आमा फंग चावखली जे पॉलिटिक्स ने लेबो मोइना डेवलपमेंट तोरी मैम से अदुना सोई जे कोई पॉलिटिकल विल लेम चंगे ममांगी वगैरह होजिकी वर ब्लेम कनाम त तो बने तब अदुगी विल डिटरमिनेशन दुम चंगे अन सोई से इंफॉर्मेशन में पिजनी Prime Minister की कोई PMGSY की मखास द सेम लंबी से मसी रिकॉर्ड अमगी मतुंगिना असेंबली द पुथोकी ब रिकॉर्ड अमगी मतुंगिना 2005-6 दगिना कोई 2017-18 भौता मणिपुर दा 4562 किलोमीटर की लेंग की लंबी से में है मसी दा कोई लुपा करोड़ लिसिंग मग चामरी का मौद्रा तरे कोई करोड़ से मसी सिनग्रे इन्वॉल्व तो वाइट फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट सिने अदो विल लेरगा दिस फदन सिजने इधर अदिकी लंबी सु कोई की इंडिया की रैंकिंग जो यंग मतम दा मणिपुर से याम नोप न लेते
yang wang na lay hadi masi lambi sem ni kai ne khai baga tabak tawba han base lambi gi matang tadi hek hagi baga tawba han base ai Manipur na khara halam dong male hadi masi tawina base yam lay ba koi sida aduna sida khoi gi lay river records gi matu na yengo matam da sigi will si lay ragade dum jai dana adu yam na maru ai dei masai da quality sine koi sigi matang na monitoring si maru oi hadi pangsem da sem ba pangsa da sa ba zu na ta my quality monitoring si ana sigi matang se lakpa matam da su hauji ki thong si vulnerable oi re hare ade atai mafam da su lambi si vulnerable oi bisai ngasai gi koi koi na sali bi du su accident prone oi bisai ana thori mathak ta koi gi musician chat pa adu mai na chat lagadi adu su hauji thokte haiba wani hayeng kari thu du na haiba ngam ponte adu ragadi mafam du da koi gi mai gi road safety gi kangbu sing natraga koi state ki oro central ki oro madu koi gi nthi jana yengjan ma change mafam du da koi 24 hours service tawduna laiba kangbu ma post mai posting to bam change maram ni madu koi gi ohelakadori ba risk tu yam wange ana sai da kamai tawduna koi gi gari si lanjan gi no haibidu matang du da di proper investigation adu inquiry ena hajari to madu tawdringi di koi haiba ngamdre adigi amana masi koi gi kyam thuna semba ya ya de haibidu su matai du su ai di expert oidabne madu mai mo pijaba ngamdre tawbudabu koi lambi thong haiba sa masi di koi gi masi di ai di miku ama koi gi pandhaba ya ba pot ama nate koi ngasi yaw sang mi mangani sang dok pada nongma thabuk lep ko matam da lupa crore kya mangali ban blockade to matam da lupa crore kya mangali haibidu ko samana na koi gi lifeline ni haiba nester na haiba sida sumaina koi gi awaba mata matam da kai nongma ya da matam da maduna thola kadaba problem am sa masi koi khamina bam sume ada masi koi economy da ade koi magi sigi entire society sida masi da pigada ba cost yam wange ana size da di akhanda ba koi gi ming changmam change ana koi Narendra Modi masamuna koi infrastructure maruina connectivity sa masi top priority ne lok thopa ko loina na ma koi regularly masi review to gi pot ma masi phonga i bo si hadi ma masi regularly ko review to ren tai aduna madu review to bodu da koi ek iski da ko gi heart oi ga dori ba center oi ga dori ba masi ko gi notice ne hairin aduna notice da Manipur si asober role logo dori binina de sarkar su man sarkar lai binina Manipur da koi kari mama thok pase masi ai koi prime minister ki nakhongji yoningi loine na hujuk lai riba film sa masina koi hujuk hai riba koi ek isida koi saru yaba ngamoi mandi masi de koi cut throat competition amane si cut throat competition si de yauge hai tar boi di akoi che war putting da thabuk khudi mche changjal bam change adu world class infrastructure sing oi gedaba aduna China ga yumthang nei haidana koi gi Arunachal Pradesh ki di koi gi lambi chamaga nifu mari sembagi wasi yauri masih koi tiang bok chapa ya bagi lambi ni ko ramde koi security ki reason tu dagi mathak se tiang bok lan ba ya bagi koi se lari sina koi truck se koi kitang ko cheng bora khar purung lan ba ya ba film ji laitri bane adna masai sida koi na koi hoje ki hariba chigi koi Bharat sarkar gi koi lito birba official sing department sing concerned department sing aduga maru na koi prime minister aduga koi transport ki minister aduga Manipur government puna maski koi concern ma masida idi lahone okay yam job responsibility mal honi marina monitoring time to time check to mathau tari habni adubu thong si te khibse December ki tarik November ki tarik trom doi mamang jahi 2007 ne te khibani hojik almost tha manga phajale mari di hele aduna sum sembidra lei badu da phagi di phagi hoiduni truck driver duna masi sembidra mena thudi ge na 1000 bagi mong adu manjala ka ro habduni aduga pochai lo matam da sam koi koi change habni na tha manga phawda pochai se lak tribni na hoji te ga su lere maram da nong churak to re April hek loibadi nong chuba horani April da su susal prakam potri maram unexpected area ni Manipur si nong ji anytime zurak pu yari aduna handa ki season se ma khoi si jeri bang fauna dana lai gadori bra happy question duni fauna bata rago so koire koire go ja ibo song wina takpi balambi singdu da khoi gi keno ama oina koi se perform lakto riba du ngasai gi belly bridge de khoi gi ngasai gi war gi matam ta military warfare da thuna tak 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 sawa ya ba thong ne habne do khoi Manipur da di war su lei banate quality yamna phana go damakta tha manga truk changi ba jala happy question ama so asida lai kamai yengbi thong saw ji kyang smain koi koi changi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entire ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ connecting ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ highway ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ government ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ CPWD act ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ anywhere in any part of the world natural calamity ꯊꯣꯛꯏ earthquake ꯑꯒꯤ volcano any ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ CPWD ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ roadꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ calamity ꯑꯃ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ this act should be activated ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ so ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ state government ju akhoi gi act gi makha da khudak ta paisa sanction dawnabagi damakta
एक तो अमुक निंजिंगगा ऑन द स्पॉट खुदक पैसा से लौथोगा अखोगी इसिंग थुंगिबा मयाम दो लोना अमुक सेमे अदु तारगदी इफ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग ब्रिज अदु तारगदी आई थिंक गवर्नमेंट शुड रीइनेक्ट दैट अखोगी रीइनवाइट दैट एक्ट को हुजिक लेरिबा कोई CPWD की मागी PWD की लेरिबा एक्ट असि अमुक मसिदा इनवाइट तौरगा नेचुरल कैलामिटी अमा थोए हना डिक्लेयर तौरगा एवरी सिंगल पॉसिबल अखोगी लेरिबा अखोगी डिपार्टमेंट कंसर्न मैम से मजी एक्टिवेट तौरगा थादगदबने से खुदम मोन हारबदा ngarang na handa koi newspaper da pav da thingnei koi gi Indian army gi yam pikraba department ama EME na koi gi Mumbai da yam chawba bridge ama all over within a time record of 100 days ko 100 days I would say 3 months ko mani ko 3 months da mo koi na they dedicated to the people of Mumbai da adu कोई कनोगुम्बा कोई नेशनल हाईवे की कोई कंपनी नते अमसु नते को चुमनगी कोई डिपार्टमेंट कोई बटालियन अमना मागी एल्फिंस्टन हाईवे और माले ब्रिज अचौ अमस हागा डेडिकेट तौबा ngमगदी आई थिंक होजी खनरिबा अप्रीहेंशन जी वेदर अखोगी मोनसुन सेटन तौद्रिंगाय दा सेम ngमोद्रा हाइबुगी वरी दो इफ देयर इज अ विल साइ कोई उजा चिंगने हाइबी खिबा को विल दो लेरगदी व्हाई नॉट को होजी सेम दबा यादे न हारगदी एक तो होजी पुथोपिरो अदुगा नेचुरल कैलामिटी हाइबदी होजी की दु कोई गाड़ी दुना थौजिलुबदगी तेखिबगी फैक्टर ओरबदी याय तरुदु मागी सोइल मयाम सोलमबसु याय हंदक नागालैंड दा ममांगी चाहिदा याम चाउबा थोंग अमा मागी लेंगोय कोटपदगी मागी फाउंडेशन मयाम दु ब्रिज तौबदगी कोलैप्स तरोक्तना इट वाज अ मेजर इशू अदु तारगदी होजिक मागी थोंगी सेमदबा यादे हारगदी थोंजिगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट कंसर्न मयाम से एक्टिवेट तौरगा खुदक हाइबदी व्हाट इज द treatment to be applied why not ka si huji khudak ta kanuma pudaba yadi hargadi akhui ngamudra ina khale and India is a very big country huge resources but later hargadi I think that will be a blunt lie masi semanga moi hargadi that is a defeat on the face of a big country aduk chawba department ama aduk chawba ministry ama government ama lerga masi semanga moi hargadi that will be a blatant lie aduna ngasai gi natural course of action da masi semudabni sembam ju thoi aduga ngasai gi aina hana haijagiba अखोगी बेली ब्रिज हाइगेरा अदुगा अखोगी RCC मागी तोंगाना ब्रिज हाइगेरा हौजिकती ब्रिज यामना डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस लेग्रे को हंदक त से उजा चिंगलेन हाइगी नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर अमा अखोई YouTube तो लाख यावे लॉन्गेस्ट ब्रिज अमा सायना अदो लॉन्गेस्ट ब्रिज साबसिदा नेशनल जियोग्राफी की कोई हेक हौबदगी लोयो फाव मदो डॉक्यूमेंट तवे हाइबदी डिजाइन तौबदगी हेक हौबदगी लोयो फाव तोरकांड मोगी नेशनल जियोग्राफी की फोटोग्राफर मोगी डॉक्यूमेंट तौरिसिना पोची योमसलगा सटके तव मतमदा कोई अंगांग मयाम कोई इंजीनियर मयाम से 10 ता अदुम लेरगा मोजे चत्ते अरेदुदा होजिकी नेशनल जियोग्राफी की इकोनॉमी नुई थोंग सावा लोरब नत्रा नुई सत्रि करिगिनो न हंगेबा अदुदा अखोई थोंग साबदी लोइरे अखोगी थबक्ति लोइरे तौदुबु उफुन लेहौबसे अखोगी थबक्ति याउदे तौदुबु अखोइदी सिमसी उफुनसि सेंदोगा नापी अमुक थारगा फजानबदो it is our responsibility aduna naina haijabado engineers they build nations aduna nation ma character define to matam the engineer ki behavior se define the way there are some professions that we choose to oja mo jagi haibagi I choose to ribne I want to teach and build a nation I doctor ma oige irrespective of all the challenges paisa legira leidra ya na ba ma yengbase ai gi mission haibase paisa leiba midagina paisa lowni later ba midagina ai yengni haibase ai gi mission na ba and likewise our engineers have taken a big decision in their lifetime to build marvels aduna Manipur da su akhoi na haijari sene Manipur gi engineer mayam se the best of the lot ne aduna hojik Manipur da lariba akhoi nahan se chakpi karung gi thong te ko adi te aduna it is basically a shame on our own society that we are not empowering our engineers to build marvels kari dang dang amoy aduna ne khoi ngai gi political will ma darkar lebam lai aduga khoi gi lariba khoi gi chinau sing engineer sing se I think they should get together hojik ting sai khudamon hajaram budune hojik yauksan gi lambi khudimakta road haibase angangi sanapam moisalaeba roads are not there for thabal chongba roads are not there for angangi rest nateba lu targadi hojik sai hojik ta khoi sigi laktringa sida debate ama tongnaram me अखोई ओजाओगी मतमदा अखोई ओजरंजनोगी मतमदा थाबन चोंग बाइसि लेकाय दरुम चोंगमगनी अखोई भावबा अखोई की इचे सिंग थाबन चोंग मतमदा लेकाय दरुम चोंगमी एवरी लेकाय हैड ए प्ले फील्ड अदुना आइगी इचाना आइगी सुना राजी सुना अखोई की ग्रैंडफादर से लाइक लाइसु याम हाइरे हाइबसे अखोई की प्लेग्राउंड थुगाइरमीब्रा ओके व्हाई
coming. No target engineers we should define how we can be connected to meet the rest of the world. And this responsibility lies not only on politicians. Agoi engineers yamna deep rooted sense of patriotism mama. Amuk boy lazy bodo. Amuk na reinforce the wonder kale. That is the feeling. कोई लंपाक ले सेलेक्टेड ना सुरक्षित थाबन चंगम से ओइरा बने बा लीला तो हम ओइरा बने बा सा मानना कोई सासन चिंचे इंक्लूडिंग पोनी से सुरक्षित लोई थोड़े बा नथिंग मै ग्रेजिंग ग्राउंड से ले ओके अतो होजे लंबी दा मयाम थोंना रागा कोई थाबन चोंना बा लंबी थिंग खोट तब तारगसु हाईवे सिददी कोई गाड़ी सी मयाम थोंना रो हाबने तो गाड़ी थोके हाइब तारगसु थोंसी लेत्रगदी होजे लान बा यारुदमनी था मंगा फाजलाबनिना अदु होजेक्ति पुंगति एकतिबनिना Nahangai Tamanga Pabata Queen Sangutargasu. Now we have very limited time Matamam later Tuna Sarkato Somalia to Tuna Sagada when have willingness of political will amagam and the Sulabam to have Nikanota lifeline happening in a life to connect to Godori but Hong si was it Yam Tuna Semon to have any Kolkata port like the I target infected to Pivagi Wadi. Aduga Aquina Hata Sarkars in a Semaroi, Adung Ileri Habaduki, presumption to the Tobusul Langani. Aduga Zuki Sarkar Semadu Semanava already processed or Maneva. Tuna Semakaniko, coming Sarkar sensitized to opponent. Tamanga Tamanga to the Sagiri. After 5 months, finally collapsed. This is not Calcutta, this is not West Bengal. Nang raw material labor question. Nang Aduki transport come for a canese, Raj Nongthombam assessed to forever. Sigi Posi speed and transport technical problems. Dictator hurdle ne single Lambidani Lakato landlocked area the knee. A quick landscape as a sukimatic difficult to have railway line locked the railway line with within a week. All the materials which the depositor canal. Other Sugumba factor like say. Masina Sarkar Sina Mangam San Mangam the Vanessa must understand to view Hibana. Aduka Amaka Ingovina, the engineers in Manipur engineers so talented, but they are not allowed to work. Okay. Sing the way posting to Satpangam there. No Kangi my token Kanaka Hatu Priduni. Sugumba elements in Sekoi and Karahani ignored to Vigano. Manipur Gilariba social circumstances. Aduga Ladiba atmosphere say Masina, Maribang Basina, Wagi Pajaba model the sunning before Punuxi Yadeva. Uji ma'am, I guess I Jupan Marang Sing the railway talk the Toriba disturbance. Masi India government is having Manipur government haven't. Why it delayed? Karigino, I was say, Sigi Ladiba social structures, let us understand. Okay. Issues in Kangchi, Aduga Sarkar Sinamadu. Thaiduoga, the Satanaba, we walk alone, Nate, Tabaga Sarkar did Nasaina Muhi Rugi actions. Let us wait. Yang say Tuna Semakani, public demand lay, Masiki Carnival lay, Aduna Manipur government academy with the so Tongas lingering Torga di Tamwell. The only thing I could the Lariba circumstances sing as a Saina Gumba Natia, so Saina Dona national feeling highly labor. Karamba Manipur India the lay gave Zati Apunbagi Bangasayam Hagu one nation, one road, Adupunamakto. India as a whole, one nation, see the accept over, contribute over, Madudai the participate of Gadaba, Karamba state lay gave. I could see the tam, boy, Tingmalian as I had you do it. Sumba Portamalay, Ek Iski Amalay, I am loing Kangavani, see Lakosida, Tongasi. Sweden Mukis Harakaneva, Sagi 22,000 crore Kai Gibisa, Masi Posse Loya or Boneva. A Tabubu in Sahiba, Lamase, Kara Karihagani, handicap over Lam Oibanina, Madu, that time say I am Mangi, Sigi Waneva. If we keep full concentrations, Aduga without any disturbances, within a week we can install all these things. Lanung the no Sahari Jet Pyram Dai Tata Lanya de Laya Ponte. Adugumbugi temporary measure to the immediately to Viava. So it is Kali. RCC constructions Hadringida, Madugi temporary measure, Land Bayana City, so no government Torokanel. Okay, RCC Tongs Hadringida, Marina Barak Amadi. Makrugidi, Matugi, Nabaki temporary measure, Mam Semakin have never Hosiki, the Handaki temporary when a Lereba, Nungdalangi Tongsini, Yamna Miam Piners, so I said that the Lambiki Mataita couldn't take the Salaga, Tobanina, a top alternative to only 1 year, okay. Padri was Karamada for many years, the problem.
overload thong dekhi basidi 5 months khatang ai ri 5 months se chahi am phador bani sahi am phador 5 months tang ai what about the 15 years kai dong le hoge thong ya da sing se kai dong le hoge ba si har ga di political mileage na haira ga ne ba that is not the political mileage in sai social issues ma'am thong saran ba gi mafam do madu land compensation jik so dum bera le rong bani land acquisition bera le rong bani okay technical problem khara ji social problem as well as technical problem khara leine habni technical problem to public na understand to habdi yaro public na di thamanga phare taru phare marabundana tiega leiba thongji samjun bi habni tiega leiba thongji turenda thada bikin wa habgi question duni matang che the actors policy ki yam chauba akoi khongthang amasu laibani na actors policy se successful hongi haba target di act jiribam policy maro national highway 37 je sangot pi habgi question ga su langnari bani oja khuthang biri oja kari habani oja kogi asi issue si national highway to thopa pot ni na amaro na national issue ni adu agidi mari le ne libati department sina aina haibum thopa khara le public ta sigi status sini kone tawri sini haina miyam da khangan base ai sumnin khale hadi ngai ri banga sai kone uzik pakum phangdri se masi maru na kogi department ki site ki mari le ne site ki mosi pirik ta baduna ne aduna kogi tangai phadana mkhoi digi kogi masi mo sai pirak pada koi miyam na sumadu sumagadi accept tawnin khale appreciate tawnin khale kone haibi sina tam adu maduna mu lap na thangra kanda aina uzik thamjani na ngamba sarkar sina dum ngamgado pot amana aina tawhanjani ba adu karingba tawdragana maduna maram oidna accident prone oraktana me miyam gi kogi mai life se yamna risk oiba adu cost factors yam chaw ba haitar maji kaino da koi pothole se hoji Imphal municipal gi manung sida da pothole angko phangna leiba mayam leire even pothole gi census si tawu matam da koi angko phangna masing ji wang leine hoji koi gi se kwa kaithen mak ki hairo adigi atai atai mafam koi sagom ban hairo kara hairo masle leiro pothole mayam se masi sininga oiba adigi koi gi masi am dangerous oiba yam deadly oiba du potholes mayam mane ado masi bokti koi atai atai ju ngai matam ngai bedo madu koi technical problem duna ara patagi koi gi Kolkata te ngai bedo maduna ta swai digi dum tawu ya base masu ai to honinge masi as a part of the road safety and the transportation pothole ki wari not only ekoi sigi valley ki road khatana tana highway sing da so tama pothole chau chau leiba ki wa sida so paninge ba koi Chinglen gi sida koila se koi sigi problem ne ba koila phang da bagi si issue so bone sigi manung gi pot lai ri ba koi gi ready koila su phang da su madu statement se mari le ne ba sing kamun haibio ba mam this from the life ki risk oi ba angang myam ji auction gi kari gi che li ba chang ba thori ba gari ma thau sigi mayam si siningai ne ba aduna Manipur da yamdra ba koi gi nini khuding gi mi amadi koi road accident da si ba okay miyam gi wahang sigi pa khum pi traffic sense su kar lai ba phai ba traffic sense lai ba civic sense lai view सरकार ऐसे उन्होंने खल्लग थागलक पा प्रजान खल्लग थागलक पा सरकार ने बा पब्लिक ने सिविक सेंस लेत्रबा रोड सेफ्टी की रोड की कैरेक्टर से खंग न चत्रबा उसे यंग यो बैम गाड़ी थोबदा अमद राइट तक लेफ्ट तक पंखौ थोबगी से देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन ओके ट्रैफिक सेंस रोड सेंस लेबा मथौ ता हैबनी दुबो सेंस मयाम से लेतबा मयाम यावरे लेतबदु निंग असि हाइरिबा चनद्रबा थोंग अमर चनद्रबा थोंग म थौजल उरिस enforcement to biyo law gi ko gi law maker sing adu madu implement to kambu sin strict enforcement to biyo madu da myam yani marak marak ta su ya ba ya da gum su to ba ya ba su man ba su uhen da ba strict law se enforce to biyo from the family itself please educate your children okay please educate your children kari da mat ya da ba thong da thौजल उरि बनो हाबि क्वेश्चन दुनी अदुगा या da ba thong da thौजल उरबनी ना ती ga tare thong su ti gari su ti mi budi so e si budi se hodre adu bu question di ya da ba thong du da kar bi thौजल उनो हाबि same question ba na ya da ba thong du kari gi same dri बनो हाबि question दुनी for 5 months oja aroi poina tien number 1 go debate che khoi gi basic connectivity hai bani adu da khoina sum aina sai last haije gi da we had a car rally in the month of December ko adu da north east ki lam khara khoi videography khara tawjare e adu da hauji Dimapur dagina sum da approach road sida khoi gi moi gi double lane triple lane fourth lane gi approach ama hau gre ko adu di when khoi gi lambi pak thok pagi adagi khoi gi freeway channa bagi kan khandari gai matam sai da whether khoi gi Manipur ai lamje are we ready to join that bandwagon of development have a question am like ko adagi mamangi chahi taragi mamang da khoi lona ma khangang bani se khoi Guwahati dagi na Shillong bau chat pase masi yam waram me because this is one lane oi bani na adu chahi ani di wagi ko adu bu hojikti Guwahati dagi na Shillong bau yorok pase you can cover in 2 hours adu dagi han khoi na kano dagina Silchar dagina Guwahati Shillong yojabase akhoi Jowai gi side dagi lai the entire state of Meghalaya has joined the bandwagon of development through road connectivity haibadi mogi people su ko haibadi akhoi gi hujik lai ba lambi hana
2 lane oramba 3 lane oramba 4 lane oramba se hozik loinamak si pakthoga loinamak leigre ada khoi khudamon hajara khoi imphal more haire aduda akhoi hozik khanaba hawrabra hawdriba haibagi question ne haibadi lambi ama saisa sangari ama chatpa thainaba leitabagi golai amagi mafam haw leiri ko and are we thinking in terms of 2000 years down the line adu taragadi hozik khoi lambi thong su soidana lakani tawudabu hozik hozik akhoi manipur haiba land connect toriba manipur sakoina manipur se myam toina hainari landlock haina adu hozik khoi new generation haisina khoi manipur is the only country which is land linked hairiba land linked haina akhoi landlock nate khoi di land connect toribani to the entire Southeast Asia haina akhoi European paidra su Southeast entire Asia je land gi through ta kidoribni moju la kidoribni so change that term called landlock akhoi landlock haraga akhoi kari landlock nate land link akhoi land link ni hairiba aso link ship samnan si have ni link samna ko torib thong aina hairiba land link haiba taragadi our politicians our decision makers and engineers should now go beyond akhoi yamna pikna khanba sidagi ko akhoi je mega structure hojik se khanba hobagi matam am lai hajebne aduna hojik through this channel ko we should open the debate akhoi hojik parliament da khanariba dagi assembly da khanariba mayam si de to de natabi da ko akhoi na hajebadi Manipur da hoje leriba engineer A dagi na chief engineer bhause put them together for 1 week matam lai selector al cut here ja aduna akoi gi mega structure khan bagi matam du yor habni temporary gi sem gat padu to se habni already planned already planned the only thing is that sagi Dimapur to Kohima hoji land fajal semgal edra ko adu semgal ko da none of the tribes of Nagaland is argue on that adu akoi gi Kohima da gi mau lang utam da will we get that kind of atmosphere asigi yet yam lai have adu ko mayam du nei social akoi gi adu punamak si akoi hoji ti sarkar si hana gi mamang gi du ga sangdam na bada handak gi dis khara hena koi gi hill gi people sing friendly oiba friendly oiba ni na ai di madu thuna toni national highway si national hell oil gum si national highway si national hell oil gum si the issue is akhoi gi land compensation hai bani matam pulo lero ja people should be compensated for any loss people should be compensated mathau ta compensation khati puran do PBO hai bani adu highway tatlaga lere athu matam sen mathau tai tha manga tala lere ga su objective sem da ba yaroi aduna sem dreamer se kai no kyam koina changin kam gana chang do habagi मियाम की वाहंग है तारे वाहंग से हंग न तब तार का सु थमु ददी हंगी बने चिन्ह हंग दब तार का सु मधु की पाखुम से गवर्नमेंट ना मरी लेने डिपार्टमेंट ना है तार मरु इन टाइम टू टाइम असी पिभम थोई है तो हौजी की ओने दि आइनो सुतो तो है जबा मियाम हंगी ब वाहंग से की पाखुम से पाखुम की वाहंग दुगी पाखुम की महत्ता वाहंग दुना पाखुम ओने चल रहे है बगी वाफम दुनी ऑन देन ngasi ओने दि मनु हुनकी थरम से मातांग सा लोचिन जरगे ngasi की थरम से दा ओजा रंजन ओजा चिंगलेन अमदि ओजा बिंगोचौबी लेंबे तो थरम से बथवा पी केबम दि मापुंग फान गिदम तो ओजा हुंबु अमुका न थाका से फंदोक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग थैंक यू मसिन ngasi की मनु हुनकी थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खद खन बिरपु यागने कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur ता जॉइन तो बिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरपु यागने वेल लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन until next time this is Raj Nongthombam signing out kurumjar